Nubija zanemaš onda je krilo i sici kacigu. Aj? Nubija, na pita. Šta? Imaš krilo, sici kacigu. Je. Rezervu ništa. Ne. To ćeš još koristiti kockava. Da. Ne treba njemu rezervu. Nubija, Sonja se derala na tebe. Šta si derala na mene? Jesi čuo? Jesam, znam. Nije te vidjela, ali je bila na telefonu s tebe. Sa mnom je bilo. Da. Zadnji kaj je bilo? Sa mnom čuo sam kad se telefon. Zašto se deralo? Ja sam se okrenuo prema grebenu. Da, okrenuo sam se prema grebenu jedno. Sad pazite lijevo da nema. Ali jebi ga, Sonja ne zna da sam bil 100 metri od grebena. Čuo sam je kak je rekla, vidjeli smo te. Da, a mi smo se smijali, nešto te nije vidjela uopće. Dobro. Evo, sad to imam dokumentirano. Reći ću je, Sonja, nisi me vidjela, šta guljaš? A na tebe se derala... Radi ruku. Da, zato što si sjeo u sjedalicu. Što njima da. Prije. Evo ćemo je okrenuti. Ona je... Da, Da, Sonja je ostalima rekla da što su oni početnici.